E toi whaafelo I atu talafola Radio Samoa le nei tae au si mai lau whaafonga o talo le asolulu. Ua tau fia mo se taimi letu maule whewa I sa o loto a New Zealand ma New South Wales. O le se fululua na pō lea na alo ia mai ai le tau fia o nei malanga inga ma o lea na amata tau mai ai le fitus fululua I tu la e tau fia ai. O le nei whai ungai pe ona saunola Minister COVID Chris Hipkins ua whai e le mai a whai lo mai o le se fulu cases wha maoni el community a sini. Ma e mo mia le whaia mua so e su e ngai loa ai, po o whea na maua mai ai wha ato ato e tatala I leo le whewa I sa o loto. E ui alo maua lalo le ono la matio New Zealand mai nei cases, e tele lava I tu e le o ato ai le mautinoa ma o le mafuanga leo le tau fia le tu mau se ia to ilo I le aso atai au. Ua whautua ina I fo I mai lato wha ato atau nuu I New Zealand mai sini, talu mai le aso se fulutasi o Juni, e mata I tu aunga le fulu ai mai se lava I lato na asia no fuanga. Leo wa whailo mai sa iei cases wha maoni a sini. Ai mō tangata kiwi o lo I sini le taimi nei, a whai o lea sa e asia nei no fuanga, e le ma whaiona e taliu mai tu sa lava peto e tatala le whewa I sa o loto I se aso le nei vai aso, e tatau lavona e nofo I sini se ia umale se fulu wha aso. O le tolu aso o whailo mai, o se whai unga mo le taimi nei, ma e fua lava lo na ilo ina a tae au, I a sini ma na cases I tu e le community. O le e fōlinga mai wasa o loto I le sofewa inga I le vau New Zealand ma Victoria, ai tapunia I New South Wales. Ua whaaleanga ina e le asiosio le tele o tui o le fulu, ma tapunia I se tasio falemai I aukilani I saute. O le falemai le nei Papatoetoe o lo o lesi tala I le tusa ma le lua afe valu se lau tangata. Ai tusa ma le 5 afe ngase latou te va ai au fia I matangata whai ngā lue ngā lata ane. I tala le One News o lo omoli ma waise tasio fō mai o lea falemai, Dr. I Papatoetoe I le whaaleanga ina o le tāua lunga o le whale o lo faatalitali ai le lau tele e anga I atu I le falemai. Ma o le aso atai au lea e amata toe li pe ai vaenga o whaaleanga ina. O le papolenga o lo I ai lea a fio au nanga le falemai, o le mawhai leo na whaawau o siaki mō ngase, ai mai se lava I lato o leva e le I toe va aia. Whailo mai fo il falemai o le awhi sota I atu I ngase pe a umona toe whaaleleia la lato system o whaamaumaunga whaatekonolosi. Ai se tala lata mai a inga wa a fia, e o mai ana nafi e onos fun malefitu I lato o lo whaamautu nei no fuanga o tā ua o emergency accommodation. Mai le lua se lau onos ful fale o whaaleanga ina lea fo iwa mai a asia, se lau fitu se fulo lo no fo ia pea e ui wa whaaleanga ina nisi o vaenga, pei tai o le isi se fulu valu o le ai. Ua Lapataiga I tangata whewa I o Dunedin, e whaamua lo lato saunga le mu, ai le o paasese tau ngō fio lo whaalawi loa, e nisi o kamupani taavale laupasese I lungo le social media. O le ua Lapataiga le pūlengo taavale a fie tusa, ma le whaatupula ia o le whai numero pūlengo taavale laupasese tau ngō fie ai le I pasia. E ui e tō sina ngō fie le pa ua pasese o le o mai e nei taavale la iti laupasese. Pei tai ua whailoa le pūlenga, e le o nga tusa masiaki o lo tu inato le pūlenga, e isi company e pe o le upa ma isi. Ua whautua ina le siaki o le ato o le aweta avale ai e le I malanga. O le laisene ai maiso le tusi pasi o pasi e le saunga le mo le taavale laupasese. O pūlenga ne o taavale laupasese e ui e le I aloa ia ma pasia. Pei tai ua lawi loa o na o whaalawi loa I lunga le Facebook ato ma le pa u ma walalo o tau pasese. O le a whaatau ese a seta ma whaamuta ma au nanga whaapisinisi a le ASB Showgrounds I Aukilani. O le whaatau ese po le liquidate o le ASB Showgrounds po mafua le ese a I o le landlord, Cornwall Park Trust, ma le pūlenga o le Showgrounds e tusa masaunoanga a le sa whaatonu, Kim Campbell, a o mawhatia le pūlenga ia a fianga na sau malkoviti, o le na whaatitele I pei meni o lo whaonga ai lea no fuanga. Tāpuni ai ma le Showgrounds I le so, ma o lea fo iwa leo o ma le whaatau ngā taavale na fuafua e whai e le whai unga o le vai aso nei. O se tasile nei o no fuanga tele I totono o le atunu o lo tele na whai ai kone seti, ai mai se o whaalinga mai reportia le tio New Zealand, o le ua a fia I fo ima kone seti wha penisi o whaalinga I vai aso a sau. Whai watu I tala mai Fiti, se lau valu se fulu isi cases wha upopo wha maoni o COVID a Fiti, ai to o lua wa maliliu. O whaamaumaunga neo le luas ful whai tū lao o mai ana nafi, ma e ese mai ai le isi se lau luas ful wono, whaamawina I ona lumatu.
O lea ua whaamawina wa se fulu wono tangata anu fiti wa maliliu talu ona saule koviti ma o le toa iwa o i latou nei o loo masalo mia e iai nisi a afianga fesotai ma o latou maliu. O lea ua sosoo aso o faitau se lau cases whaamaonia peitai e leo iai lava se suinga ua whairo mai ele malo e anlai leono whai o ni tapu po o ni lockdown a fiti. Tala nao tae au, manuia le nei aso.